Gasper. Ndagukunda shurega. Isibyo ko nyina amafaranga nayabuze umusore hano yanze kunyoreza amafaranga cyangwa mumwereze. Mwemo na dukiyeyi. Nayo ibintu byarakomeye kabisa. Aha. Byabanje imizi noneho Kigali irarindanye. Corona yarabizanye. Shabera kubese ko ngukunda wallahi ntago nakagukohereza n'amafaranga nyafite. Gukohereza n'ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 100 ni ibintu byorashe kuri iki. Biri simple. Mbega telefone. Umva. Iriya ngomba kuyitsindira Stone Gisi nariye bikeye. Ni Tekino ni Samsung ni iki? Thank you so much. Thank you my life. Thank you. I'm happy kabisa. Happy byumve nyine ko umutima wanjye naho byose wabijyanye. Baranwa umugore we bajyanye fone. Urangiza ukana umucanga jewe. Tanzo tanukana n'umugore wanje banda kumfasa. Amushitse kira gitipe bunyizanye. Urabona no wa kintu. Urabona fone wayitunga. Nayitunga. Urabona ino fone wayitunga. Zana tuganire itunga no fone. Sikira gicucu duhe cyitwaye warumwe. Yankubisure. Ntago narebaga ariko duhure hirya ari kwirukanka afite. Tugende umunyereke. Dorazamutse hari tugende. Umva reka nzamwegere ngire ko nayamukuramo ubwo ndamwitiraho umunyamahanga simira ko ndi umunyafurika cyangwa umunyarwanda kugira ndire ko yampa amafaranga ndebe. How are you? I'm fine. Where are you going? Ngiri dumbazanye ndikwihuta ndi kugenda. You know English? No. No English? Yeah, me. Yeah, I'm her class. Yeah. Yes, me. Me, I come with the kuza kusura family. Wait, me, I'm a franc. Give me the man. Hii ni phone, hii ni smart kabisa. Give me the man. Yes. Yeah, man. Yeah, ni simu card yo mu Rwanda. Nyewe ndo umunya Canada. Shaka amafaranga, ni phone ni smart. Shaka gusura muri Canada kandi sinisi y'abanyafrika. Ya njewe ndo umustar. Urabona ko amasahabu ampeta zifite agaciro amasaha. None urashaka iki? Ya amafaranga. Ngiye gusubira Canada kandi ntabwo tuzitunga mu mugabane w'Uburayi. Ya iyi ni smart nayiguze amadolari 2,000 y'amadolari. Ushaka ngahe? Ya niyo wampa 2,200 y'amanyarwanda nta kibazo. Ya. Ngo ntabwo nyafite. Boss. Akira. Ya none angahe. Ndaguha 2. Ya Fred Rwanda 2000. 2. No, the 2000 Fred one. Akira byawe ni. Give me the money boss. None boss no 2 ni makeya. Akiri byawe ni gendere wa. Uri murane. 110,000. Yeah, maybe. Yeah, 10,000. 10,000. 10,000 ni biki bikumbira nanga ibihumbi 10 ntabwo mfite. Ndaguha 3. Boss ase tukure man. Yewe reka ndumusitari ndo musirimu. Oyambira nkwishyure cyangwa muri Canada iminota yashiranye. Uramba ngahe? Ndaguha 3,000. Iyi telefone yarampenze nkewe. Okay, give me the man. Yewe ndimo ndaje kumukane w'Uburayi. Hakibazo. Wewe. You are big is money, big is money. Akira. Sigui wa muntu nakuvuga ngo telefone wa mbe. Wewe ngiye kibazo kwa kazi no kweli. Hii ni msama kweli kabisa. Nakuna probleme kabisa. Ko magazanga bikira. Boss telefone yibi. Wowe sigana kuzana n'abangabo wowe. Kirimo no kuyigurisha. Uri no muzura. Nendera mutumika kazi. Mimi nendera Canada. Akiri bya amafaranga. Nyuma amafaranga yanjye ma. No.
uragira ngo sinzayigurisha wanaye hasi mu biti ngumi wewe ni ibyange kweli kweli mimi musaba kweli kabisa mimi hasa mu gihe namusaba kweli kabisa boss mimi murasa mino sawa azayambara sha nanje nagiye muri Afrika mwebwe muri abajura mwebwe wamaze ushaka uruwo kwa tarampo twamaze yewe namusaba kwerekana mimi nendira kutumika cyane ino shati urayikuramo cyane guyikuramo utari utangiye kungora wote hapo wote hapo ate ni sibyo ngibyo birakora ate ni birakora sigara ni bigiye mwebwe muri abajura ni muyijyana kubita ibijura kosa reka ngenda ariko iyo tumuza muri Canada ubato kwebwe nakuvuna wewe Yabandi.